ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбати барномаи иттилоъоти ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. пиряхҳо ки манбаи асосии обҳои нӯшиданӣ мебошанд, дар шароити феълӣ бояд ҳамаҷониба ҳифз шаванд. тағйироби иқлим ва обшавии пиряхҳо боис шудааст, ки захираҳои обӣ дар рӯи дунё кам гарданд. ҳалли саривақтии мушкилоти мазкур ва пешгирӣ аз паёмадҳои манфии дигаргуншавии иқлим дар сиёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи намоён дошта, Тоҷикистон ҳамчун ташаббускори ҷаҳонии масоили марбут ба обу иқлим шинохта шудааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Комрон Одиназода. тағйирёбии иқлим яке аз мушкилоти имрӯзи ҷаҳони муосир, пеш аз ҳама ба ҳолати пиряхҳо, захираҳои барф ва об таъсири манфӣ мерасонад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ин масъала аз минбарҳои ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ борҳо назару андешаҳо ва пешниҳодҳои судманд изҳор доштааст. дар асоси қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз оғози соли 2025 минбаъд ҳар сол рӯзи 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо таҷлил карда мешавад. дар 2 даҳсолаи асри 21 дар натиҷаи гармшавии иқлим обшавии пиряхҳо мушоҳида шуда, ҷиҳати пешгирӣ аз он дар кишвар барномаи давлатии омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо дар Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030 қабул шудааст, ки тибқи ин барнома маркази омӯзишии пиряхҳо таъсис ёфт. захираҳои об зери таъсири ҷиддии тағйирёбии иқлим қарор доранд ва намунаи возеҳи ин падидаро метавон дар обшавии босуръати пиряхҳо дар сатҳи глобалӣ аз ҷумла пиряхҳои Тоҷикистон арзёбӣ намуд. соли 2025 дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. дар чаҳорчӯби ин конфронс стратегия, харитаи роҳ ва дигар санадҳои лозимаи байналмилалӣ оид ба татбиқи чораҳои зарурии муштарак дар ҳалли масъалаҳои пешгирӣ аз обшавии босуръати пиряхҳо, ҳифзи пиряхҳо ва истифодаи самараноки онҳо дар сатҳи глобалӣ ва минтақавӣ ҳамчун манбаъҳои асосии обҳои мусаффои ошомиданӣ таҳия ва тасдиқ хоҳанд шуд. қабули қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, яъне ташаббуси панҷуми ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, гувоҳӣ боз ҳам баланд гардидани обрӯю эътибори Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешбурди масоили ҷаҳонии обу иқлим ва мавзӯъҳои дигари рӯзномаи байналмилалӣ минбаъд низ ба ҳайси кишвари ташаббускор боқӣ хоҳад монд. солҳои охир дар пайи анҷоми корҳои созандагӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ иншооти таъиноти гуногун бо муосиртарин шароиту имконот мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки ба боз ҳам беҳтар шудани сатҳи зиндагии сокинон мусоидат менамоянд. бахшда ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия бунёди навсозии 211 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки шумораи бештари онро иншооти соҳаҳои иҷтимоиву хизматрасонӣ ташкил медиҳанд. исмоили соҳибназариён ва Мусои Нурмуҳаммад гузориш медиҳанд. طبق نقشه چاره‌بینی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه عبدالرحمن جامی از جانب مقامات محلی در همکاری با ساکنان و صاحبکاران اقدام‌های زیادی بنیادکاری راه اندازی کرده شده، مرحله به مرحله اینفراساختار کار و خدمترسانی مکمل و به طلبات زمان جوابگو گردانیده می شود. موافق به اطلاع مسئولین بخش معماری و شهرسازی تا تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی، تعمیر و ازنوسازی و بنیاد 211 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده تا به امروز زیاده از 120 انشاءات ساخته مورد استفاده و بهره برداری قرار داده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی موافق مقصد ادامه دارد. بنا و انشاءات بنیاد شونده اساساً ساحه‌های معارف و تندرستی، صنعت، فرهنگ و ورزش، سودا و خدمترسانی، خانه‌های استقامتی، تعمیر و منفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد و چراغان و سفالک‌پوش گردانیدن کوچه و راهروها و دیگر سمت و ساحه‌هایی که برای تامین شرایط خوب کار و زندگی ساکنان مساعدت می‌کند عبارت می‌باشد. بنا و انشاءات بنیاد شونده اساساً ساحه‌های معارف و تندرستی، صنعت، فرهنگ و ورزش، سودا و خدمترسانی، خانه‌های استقامتی، تعمیر و منفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد و چراغان و سفالک‌پوش گردانیدن کوچه و راهروها و دیگر سمت و ساحه‌هایی که برای تامین شرایط خوب کار و زندگی ساکنان مساعدت می‌کند عبارت می‌باشد.
бахсус дар раванди корҳои ободонӣ ву созандагӣ баҳри фароҳамсозии шароити мусоиди таълиму тарбияи насли наврас, биноҳои нави таълимӣ ва дар назди муассисаҳои эҳтиёҷдошта синфхонаҳои иловагӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. аз сабабе ки мактаби мо майда аст, мо хостем ки як мактаби дуошона бисозем ва хеле ки мебинед дар ҳаминҷа 5 синфхонаи иловагӣ сохтестем бо кӯмаки падару модарон ки фарзандошон дар сармову хунукӣ бар мактаби дигар деҳа мераванд. Ба соли 2026 моҳи сентябрда мо сохтмонро ба анҷом расонида хонандагонро бо синфхонаи нав таъмин мекунем. нарасидани ҷои нишаст буд. Аз ҳамин сабаб мо дар ҳамин муассисаи худмон 4 синфхонаи иловагӣ дорем бо дастгирии кумитаи падару модар мебошад. 2025 моҳи сентябр ния дорем ҳамиро ба истифода тием. тавре президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ ба маҷлиси олии мамлакат таъкид намуданд, имрӯз дар соҳаи маорифи мамлакат 8 барномаи давлатӣ ва 2 стратегияи дарозмуддат татбиқ шуда истодааст, ки ба рушду инкишофи таълиму тарбия, амалигардонии ислоҳоти соҳа, дастгирии мактабу омӯзгор, таълифи китобҳои дарсии насли нав ва такмили мазмуну мундариҷаи таҳсилот мусоидат менамояд. Дар идомаи чунин дастгириҳои ҳукумати мамлакат сокинону соҳибкорони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ низ дар раванди босуботи корҳои созандагиву ободонӣ дар баробари маблағҳои буҷа, барномаҳои давлатӣ, лоиҳаҳои сармоягузорӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҳамчунин ҳавасмандии зиёд нишон дода барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ватан ҳиссагузорӣ менамоянд. طبق اطلاع مسئولین نزدیک به 60% کارهای به نقشه گرفته شده جشنی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه عبدالرحمن جامی به انجام رسانیده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. موافق به طلبات شهرسازی در بنیاد انشاءات جشنی در ناحیه عبدالرحمن جامی، صحن و اطراف بنا و انشاءات بنیاد شونده توسط شنانیدن نهالان سایه افکن و آرایشی و سبز و خرمگردانی برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان مساعد گردانیده می شود. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه عبدالرحمن جامی، اخبار. تطبیق نقشه‌های ثمرآور رشد نظام معاصر سازندگی در زمینه تدبیر اندیشی‌های پیوسته در منطقه رشت و افتخار 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت بنیاد 307 انشاءات به نقشه گرفته شده است که از این شماره 213 انشاءات تا امروز مورد بهره برداری قرار گرفته است. ادامه مطلب در تهیه ایدیگولی محمود. ناحیه رشت با شرافت استقلال دولتی کشوری عزیزمان در حال رشد قرار دارد. از جمله به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پرتو دستور و هدایت‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بنیاد 307 انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق پیش بینی شده است که از این شماره تا همین دوره سال روان با انجام کارهای ساختمانی 213 انشاءات حیاتاً مهم به استفاده داده شد. از شماره انشاءات به استفاده داده شده 31 بنای مؤسسه تعلیمی، 11 مؤسسه تندرستی، 10 میدانچه ورزشی، 4 بنای استقامتی بلند آشانه، 20 بنای مرکزهای سودا، 6 کارگاه‌های خرد صنعتی، راه و خطای آب و دیگر انشاءات خواجگی خلق را در بر می‌گیرد که بدین وسیله 121 نفر شهروندان محلی صاحب جای کاری دائمی شدند. با مقصد سرعت بخشیدن روند کارهای آبادانی به سردی‌های زمستان نگاه نکرده، امروزها در 93 انشاءات حدود جامعه‌های شهرک و دهات ناحیه رشت کارهای ساختمانی از روی نقشه پیش بینی شده ادامه دارد تا بدین وسیله محل زیست دهه و ناحیه باز هم آباد و زیباتر شود. سالهای آخر از فیض و برکت استقلال دولتی و بنیاد انشاءات خوشتر و بلند آشیانه و دیگر انفراساختار زمانوی سیمای مرکز ماموری ناحیه رشت شهرک غرب خیلی هم آباد و زیبا شده. همه این آبادکاری ها برای تامین زندگی شایسته مردم روانه شده است. تا همین دوره سال جاری کارهای ساختمانی در یک قطار انشاءات بلند آشیانه انجام یافته. با مقصد سرعت بخشیدن کارهای آبادانی صاحبکاران وطن دوست با بنیاد یک چند بناهای خوشتر و زمانوی دیگر آغاز نمودند.
ساختمان بینای نوی بیمارخانه و مرکز سلامتی در شهرک غرم در روند برنامه‌های بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد ماه آگوست سال 2022 آغاز گردیده بود. سال گذشته با انجام کارهای ساختمانی انشاء تندرستی در مهلت پیش بینی شده به استفاده داده شد. همین طریق کارهای سازندگی در دیگر انشاءات ناحیه رشت ادامه داشته. کارگران بهره آن جد و جهد دارند که بناهای بنیاد شونده در مهلت پیش بینی شده و با صفت بلند به استفاده داده شوند تا مردم از آنها سالهای طولانی استفاده برند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. گذاشتن و نظام پرداخت‌های غیر نقدی برای تامین شفافیت عملیات مالیوی، غنی گرداندن بودجه دولتی، پیشگیری عامل‌های کورپسیونی، کاهش دادن تاثیر عامل‌های انسانی زمینه مستحکم گذاشته بهره بلند برداشتن ریتینگ بین‌المللی مملکت و جلب سرمایه خارجی شرایط مساعد فراهم می‌آورد. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان از ولایت سوق. گزارش به نظام پرداخت‌های غیرنقدی برای نائل گردیدن به استواری مالیوی دولت و رشد اقتصادی نقشی مهم دارد. با این نظرداشت از ماه августи سال 2023 در مملکت روند حساب برابرکنی‌های غیرنقدی گسترش پیدا کرد. تحکیم اینفراساختور خصوصا جاری نمودن واسطه‌های معاصر الکترونی به آن باعث گشته است که روز پرداخت‌های غیرنقدی افزایش و طلبات اهالی به پول نقد کاهش یابد. 28 دکبر سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام به مسئولین وزارت و اداره‌های دستور کشور دستور دادند که تا آخر سال 2025 پرداخت‌های غیرنقدی در ساحه‌های بودجتی و خدمت‌رسانی‌های دولتی پورا تامین کرده شوند. با تاکید سرور دولت این یکی از راه‌های اساسی تامین نمودن شفافیت عملیات خدمت‌رسانی به حسابگیری و پیشگیری کورپسیا میباشد. در 19 فیلیال و 142 عدد مرکزهای خدمت‌رسانی بانکی امانت بانک در ولایت سوخت برای عملی سازی روند حساب برابرکنی‌های غیر نقدی اینفراساختور ضروری فراهم آورده شده است. شماره بانکمت‌های حدودی ولایت 96 عدد، تجهیزات‌های ترمینالی 1158 عدد و کیارامس‌های یگانه بانک ملی 1252 عدد را تشکیل می‌دهد. تعداد دارندگان کارت‌های بانکی باشد به بیش از 543,000 نفر رسیده است. باعث قید است که در سال 2024 توسط فیلیال‌های بانک به مبلغ بیش از 5.9 میلیارد سومانی عملیات‌های غیر نقدی، حساب برابرکنی‌های غیر نقدی به انجام رسانده شده است. طوری از نشاندهنده‌های آماری برمی‌آید دوام بیشتر از یک سال اخیر در ولایت سوخت شماره شبکه ترمینالی، تشکیلات‌های قرضی مالیوی و واسطه‌های الکترونی پرداختی از جمله کارت‌های پرداختی و همیان‌های الکترونی افزایش یافته است. این از آن شهادت می‌دهد که اعتماد و باوری اهالی به واسطه‌های معاصر پرداخت‌های الکترونی و استفاده آن بیش از پیش زیاد می‌شود. تا گذاشتن به این نمودی پرداخت همه پرداخت‌ها نقدی با واسطه خزینه‌های امانت بانک صورت می‌گرفت. پوشیدن است که در خزینه‌های امانت بانک نوبت‌پایی زیاد بود. بعد از گذاشتن به چنین نمودی پرداخت نوبت‌پایی در نزد خزینه‌های امانت بانک قریب که از بین رفته است. امروز هر نفر می‌تواند در دلخواه وقت تمام نمودی پرداخت‌های خود را توسط تلفن‌های موبیلی با استفاده ضمیمه برنامه‌های موبیلی پرداخت نماید. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای تحکیم بخشیدن حساب برابرکنی‌های غیرنقدی در مملکت به این سمت تکانی جدی بخشید. کارشناسان مسئله‌های اقتصادی ابراز می‌دارند که تجربه دولت‌های پیشرفته بیانگر آن است که گسترش نظام حساب برابرکنی غیرنقدی یکی از عامل‌های رشد باثبات اقتصادیات ملی و نظام مالیوی مملکت محسوب شده برای تأمین شفافیت عملیات مالیوی، غنی گردانیدن بودجه دولت، پیشگیری عامل‌های کورپسیونی و کاهش تأثیر عامل‌های انسانی نقش مهم دارد. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باید وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی تا آخر سال 2025 پورا گذاشتن با این نظام تاکید به عمل آورده شد. فعلی رقم 35 کارخانه واحد دولتی بانک امانتگزاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در ناحیه جبار رسولوف سال 2024 334 میلیون سومانی
حساب برآوردنی‌های غیر نقدی گذرانده شد و خوب درک کردم ساکنان ناحیه که حساب برآوردنی غیر نقدی این با منفعت خود آنها بودن سرگردانی رو از بین برده وقتی کم رو طلب میکنن. نظام غیرنقدی برای اهالی якчанд افضلیتро доро мебошад. махсусан зарурати бо худ ҳамроҳ гирифта гаштани маблағи зиёд аз миён рафта ҳамзамон ҳамеша имкони пардохтани нархи моли харидашуда дар дохил ва хориҷи мамлакат вуҷуд дорад. филиали корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк дар шаҳри гулистон тавассути 10 адад посттерминалҳо 4 адад банкомат, 46 адад ПТС терминалҳо ва 53 адад кӯҳарамсо ба мизоҷон хизматрасониҳои гуногуни банкиро анҷом дода истодааст. амалиётҳои гузарондашуда дар соли 2024 тариқи ПТС терминалҳо ва кӯҳарамсо 12.1 миллион сомониро дар бар мегирад ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10 миллион сомонӣ зиёд гардидааст. дар давоми соли 2024 амалиётҳои ғайринақдӣ аз шахсони воқеӣ ба маблағи 30.9 миллион сомонӣ ва аз корхонаҳо ташкилотҳо бошад 81.6 миллион сомонӣ қабул карда шудааст. бино ба таъкиди коршиносони масъалаҳои иқтисодӣ барои такмили асосҳои боз ҳам беҳтар гардонидани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ иродаи қавии на танҳо бонкҳо ва ҳукумати мамлакат зарур аст, балки саъю кӯшиши муштараки аҳолӣ, соҳибкорон ва дигар истифодабарандагон доир ба низоми пардохти ғайринақдӣ зарур ва муҳим мебошад. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, вилояти Суғд, Ахбор. саноатикунонӣ бо суръати кишвар яке аз 4 ҳадафи стратегияи ҳукумати мамлакат ба шумор рафта. баҳри расидан ба ин ҳадаф пайваста тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. дар ноҳияи Фархор 38 коргоҳҳо корхонаи истеҳсолӣ фаъолият доранд ки дар таъмини сокинон бо кори доимӣ замина гузоштаанд. дар соли 2024 дар ноҳия 6 корхонаи нави саноатӣ ба истифода дода шуд. гузориши Анваршоҳ Сайдализода идомабахши ин мавзӯъ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ба даст овардани истиқлоли комил ва ваҳдати миллӣ дар баробари дигар соҳаҳои ҳаётан муҳим ба эҳёву рушди соҳаи саноат таваҷҷӯҳи махсус равона намуда ҷиҳати бартараф сохтани камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт пайваста тадбирҳои зиёдеро роҳандозӣ ва амалӣ менамояд. эълони солҳои 2022-2026 ҳамчун рушди саноат аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар ин замина ҳар сол дар қаламрави кишвар сохта ба истифода додани корхонаҳои хурду бузурги молли истеҳсолкунанда ҳамзамон таъмин гардидани сокинон бо ҷойи кори доимӣ далели рӯ ба рушд будани соҳаи саноат дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. бо шарофати соҳиби истиқлолии мамлакат ва таваҷҷӯҳи хосаи роҳбари давлат дар ноҳияи Фархори вилояти Хатло низ ин соҳаи стратегӣ ба таври марҳилавӣ рушд намуда истодааст. ба иттилои масъулони ноҳия ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2024 ба 341 миллиону 437 ҳазор сомонӣ расонида шуд ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта баробари 118.7% мебошад. дар ҳудуди ноҳияи Фархор 38 адад корхонаҳои истеҳсолӣ вуҷуд дорад. соли 2024 корхона аз ҷумла 2 адад коргоҳ сохта ба истифода дода шуданд ки 250 нафар шаҳрвандон бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд. кӯшиш мекунем ки дар таъмини саноаткунонии кишвар самир арзандаи худро дорем. имрӯз дар ноҳияи Фархор маҷмӯан 38 корхонаҳои саноатӣ аз он ҷумла 4 корхонаи коркарди пахта, 6 коргоҳҳои насоҷӣ, 2 коргоҳи коркарди шир, 1 коргоҳи консервабарорӣ, 1 коргоҳи нониву қаннодӣ, 4 корхонаи дузандагӣ, 10 корхонаи истеҳсоли масъулияти сохтмонӣ ва 2 корхонаи истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ фаъолият менамоянд. соли сипаришуда 20 корхона нишондоди ҳаҷми маҳсулоти саноатиро нисбати ҳамин давраи соли гузашта зиёд намуд. танҳо дар соли 2024 дар ноҳияи Фархор 6 корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ ба истифода дода шуданд ки фаъолияти онҳо ба истеҳсоли хишти пухта ва хом, истеҳсоли семент, бетон ва гулгаҷ, истеҳсоли хишти сементӣ ва дару тирезаҳои пластикӣ равона гардидааст. кооперативи матлуботии Шукрона ки ба коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ширӣ машғул аст, аз лиҳози иқтидори истеҳсолӣ ва таъмини аҳолӣ ба ин навъ маҳсулот ягона корхона мебошад. дар кооператив айни ҳол 11 нафар корманд аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ фаъолият намуда ба истеҳсоли қаймоқ, сметана, кефир, ҷурғот ва дуғоб машғуланд. масъулони корхона иқтидори истеҳсолии маҳсулоти шириро бобати таъмини мағозаву марказҳои савдои ноҳия ва берун аз он қонеъкунанда арзёбӣ менамоянд. соли 2024 тонна 665 литр ширро коркар карда ба мағозаҳои ноҳияи Фархор, ноҳияи Данғара ва ноҳияи Ҳамадонӣ пешниҳоди харидонӣ намуд.
кооперативи маҳсулоти шукрона феълан дорои сардхона, гармхона ва техникаҳои зарурӣ мебошад. Бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷалби шарикони рушд ва қисме аз даромади корхона дар назди кооператив сохтмони як бинои дуошёна ҷараён дорад. Масъулон мегӯянд баъди пурра анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ, ворид намудани техникаву технологияҳои муосир ва фаъолият дар бинои нав бобати афзун гардидани иқтидори истеҳсоли маҳсулот ва зиёд намудани шумораи кормандон тадбирҳои иловагӣ меандешанд. бо дастгирӣ бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарами мудорамон ва ҷалби шарикони рушд ки ба мо таҷҳизоти нав замонавӣ фароҳам гардида мо соҳибкорон тақсим намекашем. барои коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ширӣ дар кооперативи матлуботии шукрона масъулон ширро аз хоҷагии чорупарварии Рахш воқеъ дар ноҳияи Фархор дастрас менамоянд ки онро аз ҷиҳати сифат ва сарфаи вақт муфид арзёбӣ менамоянд. дар ин хоҷагии чорупарварӣ чорвоҳои калони шохдори зодҳои сементал ва сиёҳало парвариш карда мешаванд ки 510 сарро ташкил медиҳанд. аз ин шумора дар хоҷагӣ 98 сарро моддагоҳи ширдеҳ ташкил медиҳад ки хоҷагидорон аз ҳар саргоҳ то 20-25 литр шир ба даст меоранд. дар соли 2024 қариб 200 тонн шир истеҳсол кардем. дар як шабона рӯз мо қариб 1 тонн 600 литр шир ба корхонаи истеҳсоли шукрона равона менамоем. гоҳҳое ки дар хоҷагӣ мо парвариш карда мешавад навъи сементалӣ аз навс будани шираш ё ки равғаннокиш зиёдтар аст назар ба маҳаллӣ. тибқи иттилоъ хоҷагии чорупарварии Рахш асосан барои парвариши 600 саргоҳи ҷӯшоӣ пешбинӣ гардидааст. хоҷагидорон талош намуда истоданд ки бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда ҳарчи зудтар саршумори чорвои калони шохдор хоса гоҳҳои ширдеҳро зиёд карда истеҳсоли ширро бештар намоянд. таъсис ва фаъолияти самарабахши коргоҳу корхонаҳои саноатӣ аз як ҷиҳат баҳри расидан ба яке аз 4 ҳадафи стратегии саноатикунонӣ бо сурати кишвар замина гузорад, аз ҷониби дигар беш аз садҳо ҷойҳои корӣ фароҳам оварда мешавад ки сатҳи некуҳаволии сокинон баланд мегардад. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор. кишоварзони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар баробари саривақт анҷом додани қоидаҳои дурусти агротехникӣ ҳамчунин бо тавсияи олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ барои ба мӯътадил нигоҳ доштани намӣ дар заминҳои корам ва боғот яхобмониро ба роҳ монданд. олимону коршиносони институти биологии Помир ба номи Худоёрбек Юсуфбекови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ин равандро вусъат бахшида дар байни хоҷагидорон корҳои фаҳмондадиҳиро анҷом медиҳанд. моҳираи Тоҳир гузориш медиҳад. соҳаи боғдорӣ дар таъмини амнияти озуқавории кишвар мавқеи муҳим дорад. бино ба назари коршиносон яхобмонӣ дар боғот яке аз омили муҳим ва асоси серосилии замин буда ҳангоми пиёдасозии ин амал ҳосили босифату фаровон мегардад ва муҳимтар аз ҳама беморию ҳашароти зараррасон нест мегардад. чунин усули яхобмонӣ соли ҷорӣ низ дар ноҳияҳои вилоят роҳандозӣ гардида бо ташаббуси олимону коршиносони институти биологии Помир ба номи Худоёрбек Юсуфбекови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон усули яхобмонӣ дар боғоти набототи Помир пайваста амалӣ карда мешавад. аз рӯи иттилои коршиносон ҳангоми яхобмонӣ агар аз як тараф намнокӣ таъмин гардад, аз тарафи дигар то 70-80% ҳашароти зараррасон нобуд карда мешавад. аз таҷрибаҳои кишоварзони муваффақ яхобмонӣ дар баробари коҳиш додани касалиҳои зараровари растанӣ ва аз байн бурдани ҳашароти зараррасон ҳамзамон захираи обии заминҳои киштро бесобиқа таъмин менамояд. аҳамияти яхобмонӣ ва ё обёрии захиравӣ ба меъёри он вобастагӣ дорад. агар марди деҳқон усули агротехникиро риоя кунад, манфиати дилхоҳ ба даст оварда шуда таъмини озуқаворӣ беҳтару хубтар мегардад. ба гуфтаи коршиносон дар фасли зимистон яхобмонии замин нарм карда шуда ва боғҳо манфиати зиёд дорад. тавассути яхобмонӣ ҳашарот, касалӣ ва хояндаҳо дар қисмати решаи дарахтон нест ва нашунамои дарахтон 15-20 рӯз боз дошта мешавад. гузашта аз ин аҳамияти яхобмонӣ дар мавзеъҳои камоб дучанд мебошад. бо яхобмонӣ кишоварзон метавонанд дар давраи зимистон хокро бо намии зиёд таъмин кунанд. яъне марди заҳматкарин бо сари вақт ва бо сифат гузарондани яхобмонӣ метавонад аз боғу токзорҳои парваришкардашуда ҳосили хуб ва маҳсулоти ба талаботи бозори имрӯза ҷавобгӯ истеҳсол намояду сабади истеъмоли шаҳрвандонро мувофиқи меъёри физиологӣ таъмин созанд. дар ин росто олимони институти биологии Помир пайваста талош баром менамоянд ки усули яхобмониро дар боғзору заминҳо зиёдтар намуда тавассути дастури амалию методӣ ба деҳқонону хоҷагидорон тавсияҳои судмандро роҳандозӣ намоянд. моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. саломат бошед.